Pogledajte sad jednu vrlo jednostavnu stvar, a to je kako se osjećate s obzirom na to koliko su u vašoj glavi stvari bitne. Koliko toga u trenutku u vašem umu se čini kao bitno. I naći ćete na vrlo jednoznačnu korelaciju, a to je čim više toga se čini bitno, tim ćete veću težinu osjećati. Znači, tim više misli da je nešto bitno, to jest da treba biti tako kako ste vi zamislili da bude, ta verzija koju vi hoćete, umjesto neka druga verzija. To je prijanjanje, vezanost za određenu verziju. Vama je nešto bitno. I primijetite malo da za bilo koju temu, kad vam počne biti manje bitno, se zapravo olakšava ta količina misli u umu, odljepljujete se, prestajete vjerovati tim mislima i zapravo se osjećate sve bolje i bolje. I pronalazite ono što ste zapravo tražili dok se činilo da su stvari bitne. A to je da se osjećate istinski dobro, stabilno, povezano, mirno. Tako da istražite tu temu. Promatrajte da li je poanta da to što se čini bitno bude točno tako kako izgleda da bi trebalo biti, ili vi dolazite sebi i onda iz te pozicije puno lakše manevrirati svuda drugdje na način da sagledavate te misli koje govore da je nešto bitno i da uvidite korak po korak da su to bile samo misli.